بینرن هجا شخوا ورزه یکم یه دبستانه هما بیجن دکی دست پی بکه. اجی ایرو لیک جی دبستانه باجاره تل تمره ما. دبستانا گنده دردارا یکو پشتی خلکن هرمه ین کوشور وگریانه لی دیمنان بنرن دبستان تفدا هاتیه ویران کرن. لگوری ریفبریا دبستانان یا باجاره تل تمره 45 دبستان هما بیجن بوی رنگینه. همو تفدا هاتنه ویران کرن. لی ایرو از میوان وان شاگرتامه او جهاتنه نوا دبستانا خواه. لی دبستانا وان ويران كريا. تابعة التمر. هلا بداية فصل الأول أنتوا وين عم تدرسوا؟ دبستان همو ویران بویا. نواجه عمله بخونن تنایا. تفه خطه دبستان تنانا. تا خواهد ما اوه جمره دبستان سر راست بکر. هم دبستان خواهد خوازن. شو مطلبكم؟ مطلبنا انه يضبطونا المدرسة. بدنا مدرستنا احنا. أنت شو اسمك؟ ستة أي صف؟ وثالث ثالث؟ ما تروح Ez ji Refasyanım. Naçim dibistanê ji ber ku hemû xerab bûyî. مين مدح يعطيك العافية؟ لا. أي صف أنت؟ رابع. رابع؟ Ez refa çaranım lê ez nikarim bixwînim. Ji ber dibistan hemû xeraba شو bûyî. مطلبكم؟ Em dixwazin ji me re dibistanê sererast bikin. بلي أف هجمارك خوندكارن. دبجين أم دبستان أخوة دخوازن. لي أورن أم لدبستان وان بنرن تفدا جدربين جران ين كوندنافا حف سالان ده بنرن اف دبستانا جندي دردارايا هاي مدرستكم هيك مدمر اف دبستانا جندي دردارايا لغوري ريفبريا دبستانا يا باشاري تلتمري نيزي تشلو بينج دبستان بفي رنگينه يعني ايرو نيزي 2000 خوندكار او جي خوندنا خو بپار بمينن چنگي کو هون دبستان دبينن تفدا ويران كريد نافا وان حف سالانده يعني اودل سر اودين نمايه كفر لسر كفر نمايه بنا دباوان چاوا بويه تاني اف مايه ديوار مايه شو هذا بس لوح مايه اجا دخوا زوان او ریوبریا دبستانان یان ریوبریا پرورده باجار حسکی خودی لوان درکوه اف دبستانن کو ایران کری هری کم لکلک اوی دبستانه چن دبستانن کو جاهز جواره مصطنع جواره دبیجن جبوان دینن داکو ای سال اف جی خوندنا خواه وکه همو حوالن خواه دوام بکن